boy na mubango yongeo kwethira yukiabelia governor na maybe kwe mtu wamba kwethira akiwa governor tunawe miaka ke 5 athirie ane then Meru decide again 2027 miaka na actually tiere etha tuna mieri yeah so maybe nane nkire miaka we tiere we athirie then Meru bakaringa kura ringi ibwega sana kuga kukaumbika kwabwa muno but circumstances ile igo forcedia antu babe na mathogania kana mutoro kuthogania kana kinya tori ba Meru light nao kathikiria kwina a lot of outcry kuma kiri Meru kunde umunene kinyura wera gwanwa wande buru aringire kawira kura bonde utemto kuiwanganeri no litibwangwe bwa kawira na batu tore MCS kana batu duri tukaria wananchi tukala na wananchi baba nala mashinani na ito watu kiaragia na bomantu ja maingi muno na matini ukaririkana de tukiamberia county assembly mwaka muthiru ne twaina gacagaca ingi muno ya kubanga tweberie ngavana tukuringana ore jire na kuringa mulitire jwa jwangu gitwona muntu atetete bwega na atitwetiria bwega na twageria kwaria nwe kwarema kwa kinyejete kurwa na MCS na ndi bati twauga na ndi tutumba gwitou na Meru itumba gwitu Meru Martin na Karemi ere anda MCS governor baune bon directly responsible mantoni maweti bwa mbere bwa Meru so na ndire twategire tuli MCS twana gutonya ria mbere kawire yete kwambiria kurwa na MCS ni twageririe gukemea mantu jau na twageririe kumureta arema mwanka twakinye stage ya kumukia na senate ebera onuntu there is no way amba kuitangu we wenka after that tukuma senate senate ibo kumwa gwetire ono kirwe ne toka tutai na facts jiareo but kinya president wengana dire TV ne auga no boba mutethia na bauga bakamutethia kiri wathani ne bwa Meru but turi MCS kare mitwetekiria na twa mbali ya budget twachoka twakana ni twauga katu supporting governor na tumukarie athithie ngugire athurini wananchi athithia wewe ngwatwira atire ati athana ora munyathanire na ati athana ora kira itwathanire akathana na style wewe enjeru nunto ukwaria mtu ali capability kana uwezo bwae boliti bwangugi twauga tumwekanya twamwakanya mwaka jumwe Martin nunto budget ya mbere ire budget ya kiraitu na ni twamwakanya itanguinye na budget ya we Martin na mwaka yujo mtu akinya rimwe nyuma twauga tumwekanya alitengugi uliti bwae bwangwe butigwitania because for a governor abateri kuthithia maendeleo ma sustainable maendeleo mama kuonekana instead leto ari senate nyena uriwe kiuria kiwa urwa governor na tokathurana okorea na nguge kwe governor I believe the neto ne Meru ni governor wetu atari akumenya who is a governor na nguge governor ni iriku na ntikumenya bi utumana ni kuthoma nundu ria senate na ritanirwe mantu ja maingi muno na ariganirwa we ni governor mathaa 24 hours in governor digandres na la kedorare no esimbo yetu ya Meru na ngugire jo na kedwa kithithagia tuli mutegera ya governor guturo tukumutegera ja kawira wa baita TV kana kawira wa baita family tuli mutegera ya governor wa Meru na kwa weregero bwetu tuli ya Meru ni kawira tuitire ngugi ya governor na ndi program we na ya Korea inyana la senate neriwe na athurane nonto akithia okorea kari na kabati kamwe akari na ng'ombe mwe akari na tumandi buti akari na tumirengeti akari na tumatres iuti ngo kia ngavana ngogire ali women lab ni amubuja ira muno so mheshimiwa meya Governor Kawira akithurwa still na arena mubango uyu ake yakwaya na mandibuti yakwaya na matres and all that na arena mubango yo still okay senate nerirwe na kinyatha ya riwatire okole kwa kamebwitha cia Sunday kana kamebwitha cia matha kuma 11 matha ya ti official so please allow me mbwithie mubango uyu akwa ntethie atoba tu chumba maturene Martin Kawira na twathuranire
kana natwire where is the cut line no to me where I sit mbije Kawira ni gavana wa Meru 24/7 sawa na program yeje ale women lab ndakwira ne mubuya ira muno na oni ona ndenge to kanene Kawira batari kuthira niko batari gukara program ira ni yae private ewe abatari gutikira mukurowe no ndo nyale agweta program ne yakugae we kanyete athithie areta na resources cia thirikari ira tukweregira ibatari kwethwa ikithige sustainable development maendeleo mama kuoneka te maendeleo mawikia mandibuti te matres da ng'ombe mwe ntorene mwe so Kawira nerewe thai are in a very big office a higher office than ire are women lab na nitukwena mbishewu yawe yumire jangavana wa Meru te gavana wa kwaragia luka ikaje makanga ngakaende ngakabati hangatodi the speed ya 500 sasa speed ya 500 natupeleka wapi na governance so mheshimiwa dhenera nene kana makosa ya manene Kawira abwithiti thai Ijuriku ni okolea na jama ingi mono mbere buru Kawira na batari kwithwa keja gitio antu bara bonde bari ngiri kura including our MPs, including our senator, including our women lab. Na nade na agere shima kabisa eta koringi denya rentore na rentore ne cabinet secretary. Na national. Nade ja unyo makosa ja manene nontore go otumba kwithirwa utharimi na ume gwenka bwa kwathana. She doesn't have monopoly of knowledge. Na utiomba kwathana na ume bwaku gwenka ukiatha county no mwankorete all the leaders kana atongeria na antu bange on board kenda kinya bomba gweta kutetera into bile byomba kweja Meru for example Martin le adide the appointment tutakuona president atweta na Nakuru State House what she should have done uri aringithithia abateri gutwita gatwira tukwewa appointment tuthiete kiri president tuthiete kuromba ambi tuthiete kugira ambi aga tugakarande tugetekaniria bibini byo into bila Meru ikogitatia ikwenda ura wando karunga makwari including her ni kurunga makauga munene wetu ande guru His Excellency President Ruto ikini kyo Meru ikwenda na tukinaria na ruga imwe but leo twathire State House tutamenya nyembi tweteri agetukia State House atuikia State House undivided house utaina agenda tajine mbi tweteri kaboerero ni bwete katwethwe tukwetwa State House ne president abanda thokana gya tutita wati tani already we were not in very good terms atwetha atuikia State House where as an assembly tuinde to for her that na differences chetu so tu abatari ukane tukamba kumbari our differences na tugetekania this is what we are going for twakinya kile president tukaria rwaria rumwe tego tuike kile president a week or few days mbekabere ala kuingira MC at the MC is elected kwa we baadhi kwa regendi ndi aragerwa achoke ingire bange komi elected na nalaba kuingirwa ni obisi na jathirika no tukwa Kawira nja iratenjewe ira ni ta State House na rira eta elected or no twin MCAs to batari kwa assess njera tutikurigirwa na ndewe atwete the State House few days idiri ambete gweta aingira bamwe na bengwa kabengirwa literally na nde atwete the State House tukare twalite kwaririria mbino to in the first place we are not talking tutikwaria rwaria utekira no nyaka mukunjura nto baire bambere beta kuona munene mukunji kathithwa tino katore to the State House na twetire nao twina divided tore divided ankwenda kwirira akarimi na ambishe unionekere State House na akaya kutha no ari leader of delegation na batari gweta leaders ba Meru twakanduka twina appointment kiri president tukarende to bange nimbi so what am ulenkokeria kugari karimi na Martin governor wetu na kulak managerial skills kuri gintu akwaga kiotongeria na nikyo kiuto kuga atiri na batari gwetikiria aka advisor akathwa akerwa uria thirikari ranawa you know gitikia ngavana niwe symbol of unity niwe kila kitu kia Meru niwe senior most in this county maybe come another chance to chonge maybe ba advice over kuga will you give her another chance leo the natwe ne o karemi ngavana wetu atirawa
because utegea kuthukania gategeretie ku intervene kwirwa mantu ja maingi muno aba watwika kinyate kwenda tumwira ri atithikatire advice ira erwa senate ire amwanetie. Yes, you know, mheshimiwa gavana nethiritwe akirita ngui na elected MCs katuwe unonto katuwe na tango na na ingilere 10 but yara MCs 35 still nibo majority. So maybe she was just okay akirita na ngui na MCs ba na ote aruote ward yo atira kinya thai aruote ward yo Otentura, yake otentura yo atira kinya ward ne adietentura just Martin, curie kilo bateri curie non tornati tentorani di tentorani adidiate. Yes, tutte korega na komba kweta mono na kweta ntore na chietu bati adi tentorani adidiate. Amepeleka nini? Nembia ikirete wananchi ntorene. Kiungo kina getomi. Te kweta nyama Martin yoka uma studio tena na no uge no are Embu no are Nairobi no are Kisumu but imbiurete te kuthithia we no ntone ngavana wa Meru ri akeja nani akeja ntore kinoro rimbia areta ameturete anini tanande kinoro kwe kaburo ni ekirwe nusu ngene kwenda gwekirwa kaburo na atwejire na kaburo we the other side tekeri itu kwenda roje na atwejire na programs jia roje sibitari eto ala kinoro dispensary neko need a few things here and there na atwejire na into bibia kuthithia na ndawa kiumba uno mantu kwenda kuigwa Martin tekweja kinoro na mandibuti. So ari watri distractors bake kana detractors bake ni antobara pati kwenda bakuthwania you know kana bati kwenda witikia governor Kawira na atsindirete na governor bati kwenda witikia governor Kawira niwe governor wa county Meru. These are the people barabo mwagagia mwakatha inao she feels like iboba kuwa Meru yena thina whereas according to her Meru is sawa no tunakutaniria ngwe na MCAs na ndire Martin ukeja kwithwa no kuririkana kiatho kirari nakio kia gutwika sworn all the MPs bari kiatho na kiu na guthi mtu taririo mukomo bakiuga bakamwa support no bakaithaniria ngugi uri atiri ina gwakinyire bariganwa MCAs but taito nominate ndo taito kwa wagete that time but bara betire nao nyagete ya ukarande batahewa. That is when they started beating us. No ntoke ja kwithwa kiathira kiu kinene ati recognize the MCs baba kaithania na bongo nande inyagwa gwengwa karemi mea tumando tonini tutoria tukanenea tukaimba matwika mantu ja manene na ole we conductaga as a person Kawira ole conductire as a person agotonyo oreo ni agire na bire bibingi muno kiri mutongeria we na sound mind Beoria bibingi mono imbia toma MC elected agagiti imbia toma baragani kurikogonizwa in that very first meeting kana occasion na neo ninge ekwambiriria Meru weta na mbere no kuona na twambiririe kuona na ndosari kwera kwa kanto kanini tumeia tonini tutoria kuimba tukaje tugato tunene na ndithi na twene Martin ni ngavana wetu aliona ena okiri bote kwereka ibwai no kiri bole na bune bwa 2027 na aliona muntu wonde akona threat akona ojo ejeta kumpinga mheshimiwa nuje na miaka ena so now 4 years from now what we call inferiority complex na eu ne thina ya muntu ena kaume kanini when a retro knowledge is dangerous. Is that so? Yes, to me I'm convinced. No, there is no way everybody will be a threat. For example, Angori Academy. Sunday, President Yakweja Meru. Alonga mine ataki kinyama kiraito batalo mwataki. Ba twaringire kura chiadira na twetekeria na twetangoge na ingi president ya CS ntorengoge hatweka minister kiraito ngoge hatweka chairman wa maguta na utaigwaro ngamete kiringone no kiriku aria anything negative kana kuthukia ngui cia Kawira kana kumuthumbia tuingwa oni ndwa kiama gya kiraito kiambasi atwetire kinyambere atuthiceniti no atwira tukathi atwira karieni ngavana because kiraito ke uria umbangi no uria karina baba mwije muntu aringirwa kura na muntu wa ikura na mweja gitio kiawe na nikio aigwe nyana to ari ngavana bara batonyire bari MCAs
augire nyoka yakuthorete na kioma kia njoka kana kinyoka rora tomnyerete ndigiceni kana kinyoka ni bati ukurire kana ro tonyerere murangone as long as you are here as an elected member of this Meru County Assembly I work with you kwao kila kitu is very accommodative na very understanding na respectful na respect mtu ndo lingeri mbio kwao na mwerekanya na mu respect na atarie chiawe ndienda kuri sandire statement nini miario ya gavana kwambiria kwa atakiba kila kitu ba mwerekanya alitangugi bune ome Martin. Let me tell you onto abatakire itumikira abatakire former governor kira itumurungi niwe wari mbere kwari na kuwatire ati nende itukwenda kwithirwa tukia CS Mithika Linturi kingpin tumwethie niwe munene o Meru. How do you say that mheshimiwa? Na speakers ndo tomugweta kwina a sitting governor Kawira Mwangaza areo. How do you then come again utwire atiri itukwenda kwethia Mithika Linturi ethirwa niwe kingpin wa Meru? I think we will muthoririe and then atongire barabangi bonde bariria au abunge barabonde bariria au bawire ati Mithika Linturi nitukwenda kwethia kingpin. Come on. Ankorie Martin. Yeah. Who is a kingpin? Kingpin no. Kingpin kedo kingpin wa Meru tukwenda. No mwanka ethwari muntu uria ukumba kukwatania Meru. Already Governor Kawira na approve ate kumkwatania Meru twari aruge emwe. Ukeja kwethwa na kwenda utwika kingpin ate kwanania ate bati kumba kukwatania na MPs. Titu ingwa MCs gatukuringa gituma I'm telling you kinyare akwere tukoitangu eno as MCA. I'm telling you I'm in that house. Na kinyaba bakwena elected bakudere na bongo te bakudere no ngo genonto neka bakwenda mono ni out of intimidation. Really? Bara ganete no adi janda elect wondi neku. Daing kedo ande na wondi daing dia studio daing kwaria chiawe. Oledrowa. Lojo dainyanye dole kwa korea. Kweja kokitatia. Kompori dianto ba wodi kwa. No kuona. So kinyama bale ku elected kabagete bwa kodithia nonto no aere intimidator. Aere nande ugatwe gotenwe then akura wende kanogete atia urege ikyo gutuma wana jam to deputy speaker wetu mwendali idile kwena idile ne minority linda twena deputy speaker ojo Ali mwendali mwendali kwa wenu ntubwa gutwika na kuona ngavana tetebwega kinyoko na gwatwambi maendeleo Kabako mheshimiwa Kabako akugaya ka bategwetania kinya okona intobira kinya mbese ira batari konengo ya mwaka mothu 10 million itegweta nonto kinya kada na identify projects obisi angavana ne batari kogetaja go implement kwao anakanyangiwa akinyangirwa development kwao kwawe kinya mwenda idiri au akinyangirwa development kwao frankly nito tukuthwania gavana na behave. Why do you think na kuibwa are threatened Kenya ne atongire bangi? Nkweli ne akili ndogo. No. To me it's little knowledge. Do you not understand before years from now? In terms of ankwere kalimi. Ogwe kenda umba studio nomba kuthithia what you are doing. Kwithwa kwena umebwa kithomo gya chukuru. Na kithomo nye kya muciarire na manto jange ja maingi mono nyo umba utonya na nanto na kwa interact nanto na ukarania nanto immediately karemi ukarane kwa advise our studio is supposed to be then immediately you ignore that ukeja kwa twa mingi mo baka tutukiria studio no nto kwena ginto kulaki you are lacking something na ginto kiwukulaki ukade gogichwa because to me I thought gote mtu de kwena ume bwakuthia manto John. That is why ngavana ya wakanya kuandika CCs ukai wakanya kuandika advisors ukai wakanya ga kwitha kuna ba sheria bakuthiurukiza tekeje kuna sheria but immediately ukarega mtu wa sheria kwira karimi ugatonga jo kina tonga then definitely ukagwa na ndo bakona
because no aria gatugirione ari iguru aria gutimtu kugitata utikumwona na gutimtu temutegerete kiri day to day learning of affairs don't learn in public figure ne wetu nandi ko gutimtu tikumutegera mirutire jwa ngugi me aririo yae metire yawe everything ebateri kwithwe ikionagia mbica ya kuonania who are you. Mheshimiwa bukonda kuwa the only way out nende impeachment. Karemi njirani nyingi actually araringirwe mbicha na mwekoro gachagwe bareta thina muno bauga kinya karingwa mbicha nao the only way out Meru ni impeachment. Karemi nyoga ndikuringirwa mbica kanisani kwe mtu mona wiro utitwika kole mukristo nuko gwata na kinya ko matoka ke gachagwe gutimutethia nonto mbere buru ni Meru atwina kwina thina ni Meru kwina thina there is an outcry na bati turakiri Karemi turamwethe kanya buru mwanga twamberio buru bullying yes bwamberia tuonia ati gwita bwega twamwikia seneti bwambu tukugiria ngavana taita ngugi tumwekanya twauga au kweli auge na new leadership style katumwekanya atutongerera the new leadership style na twamwakanya buru bana leadership style wi awete kutonyana eti kubwa buru twamwakanya thikire wananchi na ndi wananchi baba umurega nyate tui na ndi batui katugo force ni wananchi ndo twatana ndore ndore na ndi mtu bure na tuikia ku bure ndangaratania Meru mwanka ku na ndi tojo ni na ndi turaije baringirwa kura na mutuma ntoithinkia ndepito we bae wakura baringirwa kura emwe there is no way ukaturandwa na everybody including olori obisi neku no ko gwata na nimbichere kumira kawira te gwata na no olori obisi ne ndepite ura bathuriwe noe na noe bete kanete noe manifesto bete ko implement ranto already that is an indication already buni bongani bwakuya kawira ate bwana atiomba akaja kwithira ate komba ku reconcile na ndinji ndepite ngava noe nonge akari reconcile noe no unwe bakalete ninya bakiamberia ngogija kogitata ya gutoromba kura na wananchi bamwakura na ino kuona mathaja akarekire sande ngavana na kwirwa kuntu kuria antu bari gogeta no kenda gitumi nkwenda ku justify ya nkuya ne akirie etengani true knowledge eta wana ishongo true knowledge ukija kwithwa kwa ngavana kwirwa ntura nete bui no geta nao aza ngavana ubateri kuthithia ta mbere buru bateri kumenya why nimbi gitumi na nate ankathithia kenda thine we na we gitata ithira mbati wa kwirwa advisor kinya ne MCA wa area augire nkeja na umpenda na kwina thina now umba gothi wike bitina kwene ate no kimenyaga atiri already now wiketie already no thoketie mwana antoreu so to me ngavana na batari kugena ume enough no tumbiro nene na Meru newe abatari wike that program somewhere else na gutenambi kutena bitina otherwise anto barengi kwena ole mantu yo arenge karata Martin so to me na batari gutumira ume bore asangavana akavoendi gweta nariku na ukwena thina kuthithia thina ijo ndi ile mbio kuma we agacoka gacwanga ndepite ngavana yaka mwira tucokanire umwe ne bishop gongianga ni reverend bakalaniria nundu tuasikinya mbicira bagutonia bari atongeria bakanisa ni bakuthoki kinya kanisa exactly na au kwenda kweja nonto you know Edreto akiwa anto batewetikia governor ni mama you know from where I sit diribu ya kaku atire botewetikiria kwethirwa mwe kurunu ethirwa arite neki ndire ario ndi muchiari omwana omwari mheshimiwa nkori atire you know now kabomba ku break trust with all due respect kabomba you know kanto bomba kuwa you know nende utongerie mwe kuru is like tutebwetikia you know ndirakuwa atire botewetikia mwekuru nwe governor kaiteneka na kinya supporters baki actually barua kanto bakumena governor kawera nonto ni mwekuru is it about gender? It's not about gender, Martin. Nyanyewa wengwa ate kwetikia because gutiro omba ukala kwone walonga ngavana ni mama we know ngavana ni mama now do the governance tuone nguge ya mama tikukala kitwira ngavana ni mama that already is a sign ya kuona ni ogote kwetikia uri mama no kwenda there is a point okwenda the dad for the other party etikia ni gwe mama na gwetikia ngavana ni mama tutitikia ni gutwira ngavana ni mama ni matendo kana nguge yawe ni ega prove right or wrong na nkwere Martin oni ngera yenya ni mwekuru and I'm ambitious na kuga ndi MCA
gote kuga oni ntomba utuka nyani ngavana kana ntuka gintu kingi kwa one ndi mwekuru inkuigwa nyane no robo bunye mone kawira no ntombere buruga ututhukiria turi ekuru no ntote ekuru bone karemi batina ume bwa kutongeria magavana ekuru baba ingi na we can give an example the Embu sisi is running government ya ni county government ya Embu very well no kuigwa gituma Embu ti mwekuru kinya Meru twena ekuru ya basisiri baba ingi mono it is only that uria tweno ena ndosari ena tuthina twawe twa muthemba na to me gagwitikia excess ukeja gwitikia excess no ena little knowledge you can cause damage. I'm asking myself Mheshimiwa the industry atri then Meru kabaringire kawira atia kura 2022 kawira akilukire na kura over 200,000 Nito ntuba muringire kura then if this is the kind of governance Martin kwiragwa experience is the best teacher baba bari kubone bai bakuba experience ungeya na game jaya tikwereka sarakasi jawe anto bona yakakagitata aka perform no kona na bamwakura but you see tikakwenda ina majority vote is only that it was a competition ukaringanira kura ile kira ito aina ile mithika hei igo koroka tia kawira teoma kwau it doesn't mean kawira carry 100% and on everybody in Meru kedura to aina one kira ito na kawira ateja uchina kana kada to aina dentro na kawira ateja uchina ida kada badi bai bakugitatea baushina so kawira kira bateri kwerewa na niwe bateri kwerewa to kala kiuga ngavana ni mama na approve na erwe kura na agerie guchwa kura ile ya kira ito agerie guchwa kura ile ya rentore kenda ichoka kirwe kenda mbaushina next time otherwise toka kwende gutweka ne kari na monopoly ya kuthurwa Yes. Now let me ask this gavana ntukwira ya lare awire ati antobara twachindana nabo batetikia kwethirwa ndabachindire that aside now look at it this way Mheshimiwa barua ni chumirete cia kiama kia UDA ni betanite muchemanio PG tuko ya Jumamosi kiama kienu kia basi gitanite tuko Jumatatu as much as twenda kwebelia kiraitu murungi siasa hizi cia Meru na kiamene kia Mbaz we all know governor kiraitu murungi former governor kiraitu murungi ni mutongerio kiama kia Mbaz we all know kiama kia UDA senator Kadhuri murungi CS senator Mithika Linturi bari kiamene kia UDA ibetanite 1+1 is equals to 2 Mheshimiwa kawira ugire batatikirie ni bashindirwe na bathithia atia kenda batikirie bashindirwe kiuria kira nkumuria number 1 na bathithia atia kenda batikiria iba mushindire kanini kedo support na gwatire support ya Mithika na gwatire support ya Kiraito I'm telling you 100% actually Mithika no mono ne ba mu supportere kiria ke batari kutha bokemburagia ina imbira letere thina no ke tumie nchoko ara nkubwira litro king pinira litro no range no ntore ele watere Martin ukichokosha nyuki mega igakuratha taravangwa ukarathwa na riu ele watathire kuga ina normal meeting ataririo aragia baite athire before the president oro etere Mithika ngugi oro etekera itungu murungi ngugi now na daomba kuthi woni kundiriria kire munene wakwa oro mpete ngugi it means kinyani yote kombish well so inyani ngaida kunyotia kwa kidogo nkuonie ndio what there is barua yetu eti mushemanio tutije nyimbi tweteri but tugeteka mushemanio nontu ne eone pati yetu na tugeteka no pati ne tayari manto jajo nontu re Martin ore akore ne atere pateje ene pateje na inya adinga tiba pate bambas ba UDA ba bonde ne wananchi ba Meru no mwanga nya ba tu chokanirie kanyo meta dodara ni torani atere as mbas torona twetithie tu ate tori kiama kiambas torona twetithie tu ate ni gavana
because 2027 tukafiru the candidates general wa county tayari na pronounce it stand yewe national secretary wa kiama kia Mbasi na pronounce it murungamo yawe personal, so we all know agenda muchemani na ndiri otuma kugiriria secretary general atathithio la kwiwa nkora ekenda nuntu no Mbasi na ankwire 2027 kawira ntiko maifias ja energy bakarunga mabainge mono akalunga makandidate wa Mbasi akalunga mwa UDA akalunga ma independent jonto are independent na bia mabingi kinya no peo bikale ta candidates na bakalunga mangetikia gavana na nyese kodina no arungame leu ate bateri kukala no gwa abateri kujukia kanya miake aerwa ni wananchi amerite boria agirite ate kuthuria no na ate kuruma na gwita ntukate yose shwali no atwendire tole MCS kwa mwigeseneti bizikiria mheshimiwa ndeka inkai no tukona that tu kuthira tu na Mumeru no aku akire Facebook fan page yetu ni Wero TV, like fan page you Alfi aruwa 500 kilometers per hour to the wrong direction. Okay. Ndani Mutugi Aruelo Martin sentiment tunasema governor ni mama, hao wengine they must understand her excellency, she was born to do charity work and no one can stop her doing it, even though she is the governor. It's humanity, humanity. Akawa okolea ni kazi kabati sentiment in done githongo. Kuinongeo kuwa wariwa mama thinks everyone is an enemy. She is ready to attack. A few more months and she will start fighting our own shadows. Kiogora kire Facebook aruwa mweni na studio Meru. To me, mama must go for Meru to be safe. Okay. Kenneth Murioki Arua SECONDINA has never vied for her to get elected. I don't have to tell her to tell you she gets why she was nominated. Okay. Severina Kaimuri Arua, there should be no more chances for Meru County Governor. We want her to go home permanently. For now, Meru is in ICU. Do you think so? Meru in ICU? Dote karibu wega ankwere Martin na Karimi ibo kuridikana sometimes back kiraitorire ari MP wa South Menti na ugere dote kwa nagibia musanda ibo kuridikana na ugere South Menti kinya kwa governor dote kwa inyare governor na ugere na kwenda kuthondeka Meru mwanga gutuye gute mtu kare toro ikibia kwewa no utukuga atiri kawira bateri kuthondeka Meru mwanga gwathika guti mtu gwetwa kwewa mandibuti kana mattress kana ng'ombe mwe eje na sustainable programs iria aga empower ekurubeto bamba kwigurira mattress na bamba kwigurira ng'ombe uri aga empower arimi betu no ntwenane nkeri almost like 14 billion agerie ola ikaomba gukuria anto ba Meru bamba kwirungamira teko wikirwa nini. So what we are saying okorea ni mbega mono liria okura ekwitani na mantu jange jamega but now Martin it is like ni akia kwenda gutumira ni akia kwenda gutumira kuji propel na kuendelea kuriti antu you know gutendo gigithoku joke ja kwethira mtu ari rinyene okendelea kumukario rinyene na ntu thukaniromba kumurite rinyene to me okorea ni aguturia ntu rinyene na akaomba kochwa ola kaita muntu wiri nyene ne muntu wa muempawe mwekolo una muempawe muntu wote na mudako wote na ebati ya kwa kanyomba na tuweke empowered I county kamna program njega like for example greater na program ya youth egweta MYS ajukagia youth ekabaike ina camp ekabatrain ekabaike technical institutes around bakaewa technical know-how mwanka bakaomba kugeta gwikuria bare a youth. Those are the programs we want to see. Thank you much. Thank you so much much nontoba kuona kanya muthikirie mathaja tu unfortunately za kuthira tukamwita kairi katwiro tukiona after mujamano twawita kairo twirejaraje tana mbere katurikirie muthikirie nontoba matha.